Et puis, c'est comment nous disons un grand bonjour, un bonsoir, ça dépend de regarder la vidéo ça. Et je vous ai enregistré une vidéo côté un tremblement de terre qui passe dans le pays Colombie. Et côté nous présenté quelques vidéos pour nous participer ensemble avec nous. Et nous déjà disons merci par rapport au printemps, prend soin pour regarder vidéo ça avec nous. Et nous demandons un like et puis un abonné, partagez pour nous s'il te plaît dans n'importe groupe. Et avec famille aussi, juste pour nous grandir avec les plateformes ça. Ok, merci. Et on regarde ensemble avec nous. So we just got hit by a 6.4 magnitude earthquake centered in Choco, and as you can see, everybody is freaking out. It was pretty strong. Even being from California and everything, it was definitely strong. But you can see everybody is filing out of the buildings. They're still coming out of the buildings here. Even here in my building, it's people coming out. Yeah, it's pretty strong. I'm not gonna lie, it definitely woke people up. That's for sure. It happened early in the morning. So. Good morning, everybody. Ese es el apostar, donde queda el apostar de Cuba, en toda la esquina, se derrumbó toda la edificación. En estos momentos hay personas atrapadas, se están haciendo las labores para poder rescatar a las personas que se encuentran en estos momentos atrapadas bajo los escombros. La verdad que es importante, duele el corazón, duele todo ver esto. ¡Dylan! 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 ¡Sube, que está temblando! ¡Sube, corre! ¡Corre, que está temblando! ¡Corre, salte, ven! Dios mío, bendito. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Padre Santo, Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Micha, los niños. Los niños, Micha, los niños. Vamos al colegio. Yo, papi, yo. Impresionante, impresionante. Dios mío, Dios mío bendito. Tembló demasiado duro en Cali, demasiado duro. Miren esto, miren esto. Impresionante, impresionante. Dios mío.